Non mulam nali tum stame chini iglo Aadhaar card la bangke azada documents pen stame killing nang ji la bangke kenang sot nali tum ration card punon la pen bank account punon la pen la son tak se pan card punon la bangke azad documents long stame Aadhaar card la bangke link dun nang vek po la son tak se puthot non voter ID pen Aadhaar card stame killing nang ji kenang sot lo jong se nali tum link ik elang prote prabjin pen nali tum paling igon la so process nili non nali tum fan la so video long napik lang ponik po nali tum la so YouTube channel subscribe ke lang prote subscribe ikon la pen videos tame nali tum share ikon tang de non pathiek pen koson si killing ponang jima la so process lang polot tang de non puthot lang polonang la pen chethan polonang koson si voter ID pen Aadhaar card killing nang jima la so process lang polonang Kecheng sinali tum Aadhaar card la pen voter ID killing ji apan official la voters.eic.gov.in la so website long nali tum wang ik nang ji la pen la so link ni li video la so video comment long stame ni li pi ponik po kali polte nali tum video description long stame check dam iko hodak stame long ik ji la pen hola so link long bear lo polte Kecheng sinali tum registration pa prang nang ji la so voter service portal long ke wang ji apan la pen registration ho nali tum amen la pen mobile numbers la pen email ID lahai pido nangji la pen nali tum registration thek thep lang pulo tangte la pen registration jong se thek thep pulote nili la so puthak stame ki dam tang videos tame semar iglo la pen upload iglo la so YouTube channel along nali tum lang dam igon la lo putet thek long po la pen registration date pen aphi putho nali tum login ji aphan hodak nali tum kipidun email ID kalte phone number nali tum ber nang po la pen phone number long ber pon igde pen aphi passport dali tum ber nang po la pen get OTP pu along bear pen nali tum OTP nang le lo pulo tangte hola so OTP bang fill up nang po fill up that pen afi puthot dag automatic dag chi login po login lo pulo nali tum la dag theklong ji nili dag I identified bu bang nili dag amen bi poni ke delo la pen nali tum dag theklong ji puthot dag ki thom option do logout profile la pen change password pustami nali tum password da change pustami change ponik me la pen puthot nali tum dag pen logout di pulte logout ame jolalo la pen la son option nang klang ikpo la penon chethan polonang koson si link neng chima voter ID pen Aadhaar card la pen kaduka beta chini lo non malom ki Aadhaar card la bangke ajada documents pen stami link thai neng ji pusi government ahin pen stami ki pupon lo la pen la son thak si Aadhaar card pen Ayushman card stami link nang po la pen ration card to Aadhaar card la pen bank account to Aadhaar card la pen pan card la pen Aadhaar card the penason that had penang an governments documents ke do an mate benefit ke do an labang ke Aadhaar card labang ke link vek nang po example driving license long stame Aadhaar card labang ke nang ji school long le admission and stame Aadhaar card nang ji la pen birth certificate le apply stame Aadhaar card nang ji athemala Aadhaar card labang ke non labang ke kadu ka fanta ke nang sotlo la pen Aadhaar card stame do ik vek nang po jalala puthot non ini tum kacethan ponji pubang ke koson si voter ID pen la Aadhaar card bang killing neng jima la so process si cethan ponji polam si nili amos taminali tum fanang than pachini pon iglo la penali tum la so voter service portal along wang lo pulte nali tum voter ID anut kapre ka fan le apply piece tami dak pen apply pon ikme la pen correction pen danglok kapre ka sons tami nali tum la dak pen claim pon ik thai melo voter accounts an bangke voter ID akam an bangke nali tum adjust tami dak pen claim pon ik melo la pen la son thak puthot non la Aadhaar card pen voter ID killing nangji la bangke koson ma pulte non nili nali tum panang than pachini ponik po nali tum la so option bang theklong ji mate nali tum jong si log in lo pulo tangte Aadhaar collection puduji fill form 6B to get Aadhaar and Epic jola sonlo la se nali tum la form 6B abang sinali tum fill up nang po la pen la so puthak form 6B puthak nali tum chini nilang pulte la download theklongji la download along berego dak PDF ha file penali tum apana hadak details bang togi get pola form 6B la so puthak la bangke la sikilingji apan kicheng sinali tum la fill form 6B along nalitum bear click na po bear dak jong si bear igalo pulo tangte screen along nalitum mobile on stame lason arjan mate interface banang lang ikpo kicheng si nalitum voter ID bang Aadhaar card pen link duma vela ta nalitum kichin nang jikinang sot jong si link do pulo tangte
nang litum laso form 6b la bangke nang litum fill up nang nilo la pen link nang nilo jong si already link do igalo pulo tangte link avelang pulo tangte kicheng si link do no ave no kicheng si nang litum la efik a number do ji voter id number pupo la so number bang nang litum la enter efik number podim ke ber do nang ji la bangki kenang sodlo dak number la voter id number 11 net 12 digits net do la so digit bang nang litum dak ber nang po komane long bangke fr postame doji sr ta doji mate ms puta doji lapen sondo po lapen son phone number son sida chijeng pondron po 325 la son postame la se nalitum stame kuma abang pu mate abang pi fansi link pizima hala so voter number bang la so dim ber nang po ni lista menon voter dag id number ber ponik po lapen aprang process na piklang ponik po lapen nalitum stame dak voter id number ber ponik elo pulte puthor la nal dak technology verify and fill form pula sodim nalitum berigon la sodim ber igdet pen api dak technology nalitum la screen along epic number already linked please try after time please try different voter IDs pune kupini dake tokpon nilit puthot na piklang pon tupo nalitum ladak technology nilia mo dak screenshot sinile endpoint igdetlo nalitum dak technology ikpo dak warning nang pilo epic number already linked please try again with different epic pusidaki pupono la penon nili dak kipipon mati kipidon a voter la bangke already Aadhaar card pen link do iketlo lason jong se da warning jong si lason na chiklang pulte pop up na chiklang pulte nalitum labangke link nang nelo nalitum already Aadhaar pen voter ID labangke link dolo pule nalitum mathai kon jong si lason nang klangkle pulotangte da form long exil so form nalitum fill up nang po fill up that pen api nalitum jata claim nang nelo Aadhaar number lapen mobile number nai nalitum fill up do nang po lalo pulote submit lote arnesi ba nini pen successful dak alang litum link ponik po jo lalo a process la bangke la ben non nili long kedo an voter id nili apra process le pe klang poni pusta me nili long kedo an voter id nili already link pon ik thailo kedam tang hotsi la se komane jong si link lelang polte nili fana hombre ko nili free of course aki joy penali tum fan nang link pik po tang de pinia video long bangla an link ton ponik nang la si do mi thak mi kadu kave karbitis 2.0 youtube channel long kelang ara do ana fans tame nili hin pen cardom